Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Henne kasni kan riu tarik mentau benai no pra arja kat pra. Kidkot jong ka Khasi Students Union, jong ka rilom jantia, kilalat ban khang kerdap no ya ka office trekam, jong ka wain ki karkhana penmi dobilan, kabaran hapo rilom jantia. Kani ka karkhana kedai ke Dalmia Cement, kabaran halom snong ha East Jaintia Hills District, bat ka daw ka bala pelong ya kidkot jong ka KSU, ban let khang kerdap no ya ka office trekam, jong ka karkhana Dalmia, kadai hadin bakani ka company, kalasange ban thiet ikichalan na kitrai snong kani ka than. Kabalong ro katkom ka sekolah kabalai kon naduk kisnam ba menchua. Kidkot jong ka KSU kelai tu bakani ka company kelas syukori kitrai snong kani ka than. Da ka basange no ban thiet ikichalan bat kalalet thok ro da ka bathiet no nawei. Kabahadu menta kalakot cha kalai pulai hajar sauspa arhutli kichalan. Ha ka jinglot ka bakot shiklor nreu punyo lak tengka. Kabala pendu nong sibo ni kitrai snong kani ka than ki ba emja na kani ka kam. Kalau kani ka company ni dia thiet bat kani ka company mo. Ni dia thiet bat kani ka company bat nadu mensua mesti tang sibit sipua. Jia ko no kani company kawan hangi bat thiet ikti tiar ki jong chalan ki jong ni. Jia ko no hadin bakladap sai kani ki tiar ni kim petip i jang. Hadin bakladap sai kadon ki agreement baro idon ki agreement ki kum ka company ka sim ni ki tiar ka thiet nangi. Jia ko no kani company hau kunai ban reu ni wat jing yo jing tip bakaladap sai yu nu chalan jong. Kila dap sai ka chalan jungi ndai kim patiau ya ke e ka baki kila ekular bat ni bat ke e ka baki ki ya dia thiet bat ni ki ngap jar ke e ka ba di bande bat ni na kalyang jungi kim pitra rung ilai wat kalat kenti banyak kran bat ki bahe bahan jungi ki por na du brai ban reu ter hanu uni brai bas phau mana kalyang ka ki proposal ro na kalyang company kala pan nangi ngila ai ki proposal sati bat company ro kala don ka proposal baka pha sing ndai ka ong kata proposal ka baki ki pha sing ngimla ban pediang Marka ke jengi ikut ke bandar ni kongres ni banginya dia thiet nyingi kuat kata banginyo ka hok jong ngem kuat bakin kelan nyingi da ko ka nomor kila persang lagi buat ki cai pujai ki buat bakin kelan nyingi bakin thok bakin syukur nyingi kila persang da ke buat ngem tutsu hanu yanu likran bakin thok ban syukur nyingi bat nyiru kum ki try ngem don lat don tisu ngilai persang hida kata jengkran kampoi snu ngem ban se banginyo wat di ginung irap jongi kum ke isu ke awan menyerap nyingi agani ka puar pengithang ya kani company kat ba kampat dapan penbaik batni kat ba kampat dapan siu kata ka hok kejung ke bengi de benyo company sakawiru namar ba nim kuat banang ni skmat ruka kan thok kan syukur su ini ka ong ini ba tong ini tray biang mangin siu ya katuka ka ba pi de benyo nangi ni ong kumnung ngin dang ya tray bat pi ba sin ba pila dapan thok ban syukur ngi ninum la su ban ni tray bat pi ni haban perkhat pun sin le si hadian pa yo pi thok ngi di pol kror pat nimla ban piang ya kata Bat nakaliang company last ni pa proposal ho banai bus pau hadu menta ka claim reply ke ka bangi ni pa ya ka company ni pa sa head office jong ki Guwahati ki claim reply ni kata ka bagi dei ban reply ni ngila ai ka poro ngi claim wan hang ni claim kanung jong tip ngila ai por ki pau ka sans ni bagi dei ban khot ya kran ni la ne bakin penbet no ya ka bangi ni dei ban ya penbet ndai nakaliang company ka sngap jar ka sulit thok lai syukur ni ka sngap kamut bagitu ki bangi ni ngkelat no Dek kumbang ong mentangi ka hok jungi nginang ya dawa bat nyidi banyo kat bangin pat yo ya ka hok jungi kene company kidi ban khang bai kanom la ban trai hadu kata ngidon ke jing tho api ki thok ba ki ong bangin mi tho ngim tar phi dum ngidon ke jing tho baro bat ki wi ki ong ba namar bom dan jing tho api kim la ban mi sakmat kim la ban mi sakmat ringa kuntu ya kiru bala bakidi ban mi bai bandawa ya ka hok ka jungki budah ni namar kan ni hang ni ngirung ngidon hok hang ni kamdi tang ka jong company ni property ngirung ai hang ni nyidi ban yo hang ni ngidon ke jing sa ka jong sa bi ana jong basa hang ni mdi tang ka jong ki kan ni menta ki mut bakin sim kin kejet biang nangi ki ong ai su yangi bangin pentam ya pi bangin ya ku penkut nok ka to jing yo jong pi bani ana kaleng jong ya kumbang ong bangan la sir ban sim bangin ai biang ikta bangin ni tray bang bat kani company ni la namar ni hapan perkat sposa sposing ni hapan perkat namar yo le se kani company ka mut ban top ban super biang ni le se menta ka di ka bakendiat hadin ni la bang ka jing tray bat ni company yo ka buan pat kin ong bangim itu su ya pi kandang si tom su kata daw ni hapan perkat Hadin baki dekat jong ke KSU kila khang talano ya ka office rekam bat ya ka falar jong ka Dalmia Cement
nakalang ki bor punya district kilawan poi syakini kajaka bantoket ya ke balaja Henry hadian bagi dikot jong ke KSU kila pencai nakalang ki bor punya district ru kila betha ya ki arliang mamla ban ya pen bai sngo tho jing motno ya kini kam bat kila betha ru ya ki dikot jong ke KSU ban omdan kanu ke jing penthot ya ka songsok songsan hakani ka than ta kasi naglen jong ni banse ban ni sini ban khang lamaka thok jong company ka bro jong kalong lagi khari pro kadang-kadang banse memang ni lap nang kem lek lang ba kem one surprise ang ni mo kaya kan di purpose nei iba kan company patram sangat company nang kadang-kadang banse khang la ka long re bu ka kan ni kalong ba tak ada bukan company ka borom ni ka kasi brand jong ni ada tay kasi ni jong ni